Kadang ni pa ibahan ke por teng sindai ke basuk. Nalor ke por ke por kapor ni school kapor sembi handai kani ni kani sincerity ke topi. Kaji kuat ni bantip yo kandi bulan burung tu. Kaji kuat ni ban kersan ho yo. Namang ala bagi lekson namdan mesin bekersan da ari kanor ngamli penting dah. Kata is by experience. By experience kalau. Handai kani kadai ga kanuk sama bahai ke parti pipin kemening ikum kinong song senong namar ba. Kaji wan jong pisering meeting. Kapani sisa nalor kataru kadai lamdai bangabak latang apa kat arah kelai tadi senong lima kali area. Lah itu yang beli. Namari jong bapilikan ni area sini Kim Jo Yok pelong meeting MP election dalelero. Mar bon sen pelong hayo, bon sen long tadi senong bahai station time solidan sedai. Handai wemeli ru basalaki ula abu kenang hani kenang ba kini berentang arah jar boru Kim Dei suban miss kini ka opportunity. Very good mak kubrai sibon. Kani ka bahaba. Namar ba dagim le kumi teng bapli ye long sayo ye long sa jinga tang ka bai kali Kim Yok banyawan. Handai ka respond ke bitna kani ka sisa kadak jong ka jingjok ku jongi. Takadai sisa ka bai tu emeli tu surat borok khoi ni sam kwa ye tu re. Ma borok pelati bikai kambak sorkar bakalanda. Tengah mau ke sorkar bakalanda nakong nan ayaro iwa meli rubasta. Udah job usong sistem arsene usong sa ka kongres nagaling jong galing persyak yong. Dekat tin pare ngong dekat nagaling jong ka opposition. Ubru bu yung jingai baro armut badi doktor bom badi Pak Charles. Ngasong tu aku tu kapor kirum si kaparti baro sakren kum kikso kumio baro. Ngati bro dikataru. Handring ngasong kemen. Ngaong iki ha bakumni pirai bandung LDP. Dari pai ba jong pi kidom kunu pisong. Nama hadin jong jing match jong sigat pi kami kendrum kendram ni ha sosial media. Handai tanggawe ke jubak ngayok lagi ni romba baro arngot. Kiong kum ni mas ngobha ladengi long emeli klem lak banyarap ni dai kinong tei popi pai ba jong. Lagi tim yang ngiru, lagi show ni saja nama ngiru nak mentah jauh kim dari mentah kaying gitu. And that is the leader you are having now, presently in Mawatian, Sri constituency. Kelidar ki basta, kim syalnya ay ganu jinge bantom ni kesana mentah di penbay pa ida. Ngam detail lagi surok bersarkar kabu tang Mawati swa, nganye tu tang amang. Kat kum mengadangkan mentah ni. Malum malalam dari bangga bakla. Kadiblumen sebawan haga mau hati kondusi ngaklen patkan dia ka sing nama at punya utri ngan wan sing konsumsi pat. Malum malang nikat kumbang ayo lum don ki bala trero handai don ro ki ba dang khot tendar. Kam duna kaya ka aspa sen pokro tang naga surok tang naga rut sektor. Tang naga rut sektor. Kablok jong kamu hati imat lambe de banga bakalala de bu monong rindo. Wali berding jong kataw de sangsen kumasaw pulutan. Kata nang mentau pat ba, mbere mentau ba Charles Marway ya busong tu bakala. Kibru ke laki laka. Handai ke sorkar betai kan hapsa kerni. That is naturally in politics. Dan bikwa sorkar ndun jo bakal kikot ke sorkar tiak sim dari sorkar terikam. Lalu udang so, kalau boleh tunduk udang, lain. Lalu so udang tang selalu bahkan ke bawah selalu tang bapak indon tata. And that is naturally in politics. That is use your common sense. Kasorkar MD for the last 8 years. La pras nam citang ni sencari rule of state. Ngakan mau tu sudah menginang sudah formal government. Ka budget jong government ka dei tang khanda haja kurtam. Hapo pras nam tam mata kala cross ka life ho haja kurtam. Kai kata. Kadai ka kam. Daging tray ka kam ating bisa kam tilundra. Ka bas ngau sarong dong ani to ipi pai ba ani yo pindo na ni por pim campaign social media ni RTO bala lai. One union minister pra kandai udah po silong. Tang
Ano po isposi? Kaya wala pra ka na mo. Hagiway state yung juyo uta. Handray ka jingyo. Sengaw ko juga ni kitin jongki. Kiyong yo sengaw ba ka sarkar mikhalya ka day ka way sarkar batray bhawa. Ya ka nugun ko phone mag sarkar India ka ay. Kata kami nagsuntur ng Union Finance Minister. Kami ng Transport Minister. Hakaju kapor. Kabudang kena tu kapor apa larti yang tay. Ugar kariji. Don ki project bu manorim, don ki project bu inauguration do. Kibala ada tray. Lai hajar kumur plus minus. Announce penban hakaju kapor sa live kendai hajar kungan ayah ke Mekhalian marga dai sarkar ke bateri ho. Handai don ki membeli ki bakal kulmar sa phone ki ini ki parti ke sarkar ka sim negaram kadap negaram. Balai ni dari sekali juga jas. Murni kung sarkar ni laban le kadamon. Walau beriu private lu bakal sim ram ke Banggara ni kali motor barakot. Nilai we are the lawmakers. Lagi suatu yang ay kebile, we are not fit to be leader ng ini. We are not fit to be leader of the state of Meghalaya. Lagi simbram yang kami suatu kay sim. Ni set kelai pik baik jom. Lapras nam ke ND governments. Pimjui komunis sarkar ke barak di luar lagi pau hajar keluar, dah curi sepak keluar. Hanya berpilih bang song tu bat, song si banong badai nong yalam hanya kau mak sarkar ke tak beram tak syak. Ngim tu tak beram dah. We are very much within the limit as per guideline by Union Finance Ministry. Don't you give up berta panggil wanra ke projek kamtam hari boy mau tak cufis man gini simnai duna. Dang meet ke jiyaki, dang meet itu gini bagi sarkar kara hotel, bagi sarkar kara resort. Kanu ke government apa kara development is for the people of the state. Ndari mata ke jiyo orang tu simet ke jauh ni. Dari ni manra ke resort, ni manra ke hotel, ni manra ke industries. Kini kita gilar tu bagi kena sama kini kami jam, kini lagi bengat ki kami huri ya. Balai bagi corporate companies ki 5 star kita banon Meghalaya. Dari tangan mereka daw, it shows that we are growing in the right directions. Mungkin kiu, nilai rengkap bagi baik state hai kum ke Mumbai ke Delhi ke Jharkhand ke Rajasthan. Mensuam orang lebih pikir takut bersyukur dan berterewan Pak Meghalaya. Kau Meghalaya don business, don nongsa don nongwan. Handai mentapat, they keep coming and back in the door government. Please give us license. Please allow us to come. Nagai ka daw. Bapiyok kinong yalam. Bapay jingay mata kalaway kitong ini. Hakapor bengiwan raan kong ke cherry blossom. Barok siya kerembay. Don kibong ka sarkar yukum gani. Don kibong yu aturok. Kasarkar ka pelut put. And that is wrong. Kasarkar kam jo pelut put. Kau direktin ng way ka invest. Nagmantakalay siya kitong pikul jong ini. Lebih baik ke root sektor, kalau pau aja krur, kesarkar kalau abet, akhirnya kita pernah lagi sistem gula lagi. Mendai tak suruh, kesarkar kata kiri kon samla itu kan kamtam samla senrang. Kita interest ke football ke cricket, kesarkar invest di pau krur, kenang bakin yo lah kajang ke opportunities. Ngani tu ya pi, hapok cisnem, lanim absurd. Ka state Meghalaya kan day ka way ni ka state ka babon tam ki artificial football talk in the whole country. Sa kaway ako aban ito pipay ba? Kani stadium football lang isna mo kanung ka news spotlight pa arto. It is one of the biggest stadium in the whole country in the Meghalaya. Nalor kani iklan fokus tang ka sport sector. Niklan fokus tang ke root sektor. Kamtam ni peke ke health sektor belum kami ada kata-kata. Ni sang thor ni ya gisro ki forlen. Lagi ya stadium ko bahatam ro. Lagi kon ki jong ni ki don ke Jipang. We are not happy. Na kata-kata we spend more than 9% in budget
tanang mentah ke health sector ang state kedongi. We are the highest state in the country. Kiba penbu lepa kendai persen. Tanang mentah ke health sector. Kendai tu live roho li kan poi live sahaja kur. Tanang mentah ke health sector menpenyi ke koi kaya. Ngakan mau arja kapra. Mari simpti ke sarkar. We ngiyo ka bad record, ka bad track record ba. Bon palat iklung bayam. Palat prahajar kenda hajar mut. Mang na uslim na kadabang biang giding sumar. Handai kat kumulong nunta kata kala reduce drastically tang arah hajar don so. Kata ni penduduk kami bisa ngikem le no eh. Ngikem perlu serwakai bisa jumpai ba. We are trying. Kena mungkin nyo ka khoj ka kaya. Na kata ngi upgrade dagi pautuli ki CHC, ngi upgrade ke district hospital saki wagi kadang ke operation ke PHC ke CHC. Both se ni promote ki private hospital kena ban kamjam ka khoj ka kaya ban sumari ke brujongi kim don kam ban le sedali si Kolkata sebilor. Nalor ke sektor lebih pe la prasna malale kan no phajar teliki yeng bam don lai ka tu por ngila inta lag phajar teliki yeng hagini prasem la connect yeng tu yeng bam don lai ke bagi jo khot lembaga skim RBSS kan no teliki stop station ko sarkar kalasna nak mataban perkhani ke power light kena bam khon di safar ke por pulai kod men kini baro ngikum sarkar ni persang Habai dai baka tourism sektor ka kam jnokai. Kani la fokus bhan mangyui. This is the only sector which helps the people of our state really. Nga ka bangal bat kum transport minister mentala pras nem tam plus minus. Nga ju lormi yang te po arpo mer tol gate. Ngong saya thu enga malum malaka not lagi kali turis hak cisni. Kau malu malah prahajar kenda hajar telisisni. Kiba wansa Meghalaya. Lada prahajar itu dah usang galong South Hajar mut bawan. Lada South Hajar mut kin pelut tansi hajar way South Klur cisni. Itu dah cibenai ka po cispa lai tu suku cibenai. Kawan no ikpisah si grup jogi. Dan cispa arpo lai Klur cibenai itu dah cisem tam hajar Klur. Kata kadaiga tourism industries yang hagalo no state ko bahe. Tanah kata kada wano di kipai ba jongi. Ni kum sarkar ni persang menteri kat bala. Haka board bari kum no yalang jongpi. Ni mau ngela bang le kad bi ko kum pai ba. Handrai ni persang. Kamtam hadu garep kariang. Ka fokus plus manus nami ai sawajar prajar santuwajar mungkin orang mentah lekar kum mengadangkan mina penkre duna lak mungkin orang mina fokus plus bagi bepelikin yo bentit sembajur bagi yo tip leyo bentit triple bentit ternong mentah dang bekre isondar proses ngiso tu kum sarkar lagi norep kim ngi kum sarkar nimla ban kiu Ngalor kata malagani wan ki malik truck sana kum transport minister. One ki driver trucks from different association na commercial vehicle. Ki bu inga kama mernam kum transport minister pait masong layam. Ki kot kali gila po sa ulak san lakoy da kamrem lagi kot kali bani kador kali. Pi kum minister Shobha Rabi yo ngiyap jayap kau. Ngasim kedata kumbar lai tiyo kapoy kataga kadius ki pikidai ban siu si hajar santu kur hawa ane kharbai spa kurduna kadius ki malik kali kidai ban siu ane to yepi handai nga present kabinet da kajing tip lang da di solam lang baro ki kabinet minister hakajing lang chief minister naga kharbai spa kurduna nima praspa santu kur malumala yagi dongi driver kita to klam kin yo ginyo bor kam kedam ni soto lalanga pernah kum transport minister kum sarkar ni nang bilang siu bagali kharwis pakrul la tikna saw salang kinyabja kinde na kali jogiro dai na kata gadao ni soto
importance jong ibru jongi nado kidai bar nado kinong nado kidai. They are the most important to us as a government. Don't give on the sarkar bapai tangi company bahe, and that is totally wrong. Nagling kamay kaling rale kata, nagling inong pitip ntala airline nai. Ka sarkar la per kyu tulo bro yegi no hikai dungi bapalat ar paulai jari. Ngisong tu man ka por bapli ki wanra black flags ki wanra lamayong susurok ki ot kinam. And they are deserve to get it. Kini baro ang persang man adjust to balance. Don't kasen ngirap yung education sector. Don't kasen ko ngirap yung agriculture sector. Don't kasen ko ngirap naga transport sector. Don't kasen ngirap yung naga power sector. That how check and balance. We are moving as a government. Hanay nakita ka daw. Kiban keren disurok kisuk. Man keren na kabasuk sudah. Kani generation kadai kata supan keren Andre sutom bangle alam ki. Dai nakita ka daw. Ni kum ka sarkar, kum ka party. Ngila perkat kerpang perkat sani. Dunungin bo na mantangan ka by election MP. Hanay nisim ndai nisim ni high level na party. Ni khot bro lai penduduk likon si dakhan way ka so ni simba. Dr. DR Light is the best man to protect, to defend. Ya kajai beru kejongi. Mereka bersubon ini yes kum parti habak pon ngilai khot yu. Kublai sibon ma. Piro bis ngau kia kum bas ngau kia mi politician. Pio yang angkan mau Thomas ngapa. Lalu pio kumta imat ka state jongi kadon kam ngundon ka tingwok. Dai nakataw imat ngan habray no. Dai nakata kadaw ibabli hakani gerta idang wan ut wan nam nabi ban ayu wisanya baunlong MP budon buram jungi hali ka by election ban wan. Ka voice jong doktor di arang lai kadai ka voice jong itai ba ka jong. Kadai ko mong ba sa sementan. Ngapai bol ki party ki bakan ki kuda ka jingei bai. Ka jingei jai beru. Ngam tip kalung lok kemai ki bai jo pai khon klem aja ai ka. Ya tho ya na. Rak di dalam kum kita. Kanong na phi lok kemai ki bahun tang ka jingei klem ba. Tengi kum ki rong ba. Unu urat ba ukpa lani ka kemai. Ki ba pelum pelangi kon ki kita ngi deng kot ki eja beru dai nem na. Tau ta udai uwen rong bak musalong empi bat mai jong.